Kaluar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Kiseng san berthai beper hagari India kamtam habihar la kindid baniyo ka khubor bu unong seng ka seng san berthai ka bathemai ka jan suran party ubat ru kumunang ilam bhakli do chongani ka seng uprashan kishore umtre banyakhun hagani election assembly habihar Uprashan Kishore ulapan mana bu onom yakhun ni election Henry un plet jingmot shiwa kumno ban klanya ka party Jong-u bat ban betlot na dong shadong yakarukam trekam jongani ka party nang ni shakhman Uprashan Kishore lapan mana yakani hakapor bu penmana ka kerteng jong kertong banyakhun na ka constituency ka bu umut banyakhun hi Ulakop ruba hagani kenti ka menta ka NDA ka naman phaisho hakabuat sinchar batkan sa sya rem kapun Badai nakani ka daw bukwa un pele jumut bed shua yakakam party omat pringkulma jumut yalade da ka bayakun election Hading jing pemana Jong-u bo yakun ya ka election kwi pat kiseng san perthai kilaken thop persya ka party Jong-u da ka boong basyon poi shamadan thma ushi pai rangba la new general ula phet karan ke ka banja yishi pai langrut Jong-u Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Penrius pa ya kaktien la jong pendam kam ya kabakan kiyo kaktien kasi kaktien la jong ai kan roy kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kaktien khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tu da ya kan mau kendit ho lapan mi da kapati CTV na kabenta ka jingmentoi upat ba